Итте болун бир дылактар быт. Оттон колахым төдаганы чалкай бу батаган ин оттон хайда барынан холбиячым хуох саңаран этен тыынан көрөм. Өссө төгүл эгерде эйха боргон селиттен усалдан улууттан. Спартакиада бүгүн 200 хонугун олус тетимнактик үлели турар. Элбак кейине көрөчүнүн да муста, ылжыды да муста, кыджык олимпийской сахаунюлары болан бәйтінде касты турар. Мана тек Канада, Орта Азия жоннорунагар орду карарды пыгылак, аттан Африка континентин төбеле кара терилек жонга лаппа чуганырар, бейі делегация быт, спортсмендер быт, команда быт. Тоғыды да олус куяс турар, ипити, халгына хуох, аттан табу манныкка спортсмендер жыгыргаталар да болду, бейі көнер жоннорунагар көрөстэ жамыт, олус лайбыт, итиргибит, аттан ухар көрдөөнө бопруга каандаганы токтабат. Жаманетен турамыт, аты бүгүн сасырдаттан бейге отыйын 5 күнүгер асырда хетте частан команда бут уктан асырда тажытагасты бут ал бижиенте боростой бияха бүгүн ылжытата эмчет алгышет Иннокентьева Алиса Михайловна оголор олус үйдүлөр модалгата бәбәйлерден ботур ыйталар. Маныхата пете боростой оголор бутун спортсмендері растата Алиса Михайловна өйдөрүн саналарын сагалата. Оннан турукка келерде кыджык бу. Бәйлерге итгайларын курдук, сенелерин сепкат оналарын курдук. Оннан манна дагатан тутатына эрде белемнемет хас бидди спортсменга карызкалары туттарда. Бу карызкалы кайдах бәйнекте жажарга, кайдах кенеке миллион себинеме олус судургутук барын берде спортсмендер бут үйрөкөтө көрдүлөр. Бәйлер бу кыджык растаныга издуалардан багаран туран бәйлер кытынлар ол жапчу алачу каракка көстө жарете. Тонунна бу каниттен Алиса Михайловна көсүйдүн каниттен туладына агасагана Алиса Михайлович агабалык Филиппинен бысыбаска таккан спортсмендерге бәйтин санатын текте кайдах көрөрүн бу спартакиада камыдын инники кескелин бу бәттелаганы тарыйын туран. Күнде видео тудактарым рыктабуллар спортсмендер улан тренердер региден тон сахажына барека тәһәр акты республика народтар спартакиадалары сагаламыттарына болуын сагалыктардын уна туспайма пыттан сагадели бүкөңүлле Мактау. Жонордакты жастан мутулагыт түбүгүн көтөрөр кеңгижегелле билигин юрба жона бүгүннерге жүрөктүн бердин саналын эгене көтөрүп бары усалдарга көрдөлдө ара ялгагыт анабыт талаңытынан сирияга тестибит күскүн окутун көйгө кынаттатын дүйдүгү түтүгатын арсарга атырдын туспаяга такыт үйелерге сон сурагаттын биге бары келер токсу спортивный ойнулары юрбагаларга күскүлләмит 2-нче сүлбәттәгә юрбага токсу ойнулар булуктары она хибәстән яка ике бүттү көртүләр кетен кыйырыгын белән кедәргә дигән күстәктик багарыбыз Tabiiler bilişinden min behem etaskıya sokun. O gün maraton sürekli bu yerde sanalın etaskıya barbın yurbalı kıtatın kıttarıgal batıgit köye kota geldi git. Oktu kudunda turangıt kişiyaktak yurbağıt jomut tuğugar. Tabargıtıgar köyünü kıtana küçük sananı bağırır. Мактау. Спортсмендер бытыгар бәт судургуду кәмет иемтедек бағанатын тедерин тағынан бағарда ситихилери кыйыны қотуыну жулуру, тулуру Нюрба моқсоғылын күрдік инники күйіңе, инники үйәбе есналға тақса тұраларғар бағарда. Салғы күрәқтер бәлерін жалатынан бәдің қамытынан бәледігінен сақалының кейден мардылар ол күрдік баскетболға
баскетболга күрәк сагаламыда биги Нюрба районунун баскетбол командата аннаңнай бастаконютун Каңалас улуун сборная командатын кыта сүйметтеме командатын кыта киристе. Настрой хороший у нас. Будем показывать борьбу. Первую игру сыграли с Шангаласами. 12-11 счет. Была плотная игра. Мы выиграли. Следующая игра у нас будет с Сунтарем. Команда не такая уж и сильная, по идее, но будем еще жестче играть. Коппута онтон күнүс бираңар часка мета бигылыстар хонтар орюмут хонтар улуун баскетболна командатын кыттын хүлбе 2-0 аксаннан лидер боларын сетөгүл чепчулата. Хассан Жукускай командатын кытты кийсер бу 5 игер республикабы игер тарбакка батнар 5 бастын команда игер кийер бөлөк болар. Бу мана Канада үс ойнулар алата колубура полага алты кийер. Онутун мен бәтүспа баралалак суттасы кондак. Бигини 2 частан күнүс 2 частан үйөттүлөр беги боксердар бут беги боксердар бу колубурун эдде хасыр тогустан барандар яананан мехепке барта протоколун толорун барандар түет боксер бут рингага таксара билди бите ол курдук Попов Эдуард Каталыков Родион Алексеев Ян онна Саид Максимов бу латтар бутуттун видеотун билеген аты көрөккөт барда кайдак яки себиттерин чагал кайда отой токта итакатилактык ким даганы сарбактабат курдук жик бокса курдук үддүк таамнактык байларын көтүдүлөр онна кыжы командаларга тук планка турдулар кыжы кайда курдук бу битек секундалы кисяктактарын атын көрүңлөр спортсменнера эмне бу кие бар мустамарамыт олар будан кыжы мактанып таганы кайгаты таганы оннуты бейлер спортсменнер мустан сүйлөм барандар кепсилеттен иттакка кыйды такка хаз биди көрүңө тостубакка берилмекке кыжы Нюрба моксоголун курдук тог барны кисерге инчагай тяхтар бары кимер уттыны кимер чагайы олгына бара бихи бол бадактен тыллары өрө тутамбыт халгы кисекка халгы бевдин көтөрөк кадын тог кых барны ким кайда белемне анан болайды оттар сеп мана таханан бүгүн окко классической онна блочной ден Оксанын ыдыга көрөктейге де беги окчуттар бит. Это кей сөхбөт гына урукуттан даган тебелерин көдөрүн кырбыт окчуттар. Гынан барын бүгүн бары тоолатлар нурбокчуттара лидерская позицияга таккандар хасын финалда киренлер бейлерин халгы уже медалин окуалар булар десеп. Аны туран боксерлер бит эпипи курдук чете финалга тагыста түйдөл бут намудагыста окчуттар бут халгыбадылар баскетболисттар бут айнанелер онуттан хасын балистар бут там эдюк бу беги футболисттар бут маңнагы ойнуларын механластарга төт үс аксаңа коттор буттара гынан барантын настройдары шугай туруктары шугай здоровьялары токтотара мечи вох хасын бу усалдын оройонун командасында кийсер күн көсөктөх велосипедистер гаджеттер атуулаттар жайбаттар аналары шугай өрө туражылар бары тук барны кийсек битежилер жонтон эмете хырахалтты барымыстан барамыт белемнен барамыт аксыз спартакиада саханын народтарын спартакиадан агылытыгар бу стадионга түйүлле агылытыгар бары комунан теринен таңнан семенен тук бар едине формулатын кетемит айнатыбыт селели хаман стадионна бу Нюрба району Нюрболуга деп булакбыт нөрүтан барамыт бары көдөрдүбүт бәбитигар билеген Приветствуем команду муниципального образования Нелюбинский район. Она участвует в 8 видах спорта. В состав команды входят 33 спортсмена. Руководитель команды, заместитель главы района
Лебедев Альберт Евгеньевич. Стадион встречает команду муниципального района Нюрбинский район. По 12 видам спорта в состав команды входят 80 спортсменов. Руководители команды председатель районного совета депутатов Евгений Сергей Иванович. Встречаем команду Оленевского Эверкийского национального района. Участвует в 7 видах спорта. В состав команды входит 31 спортсмен. Руководитель команды, глава района Иванова Лена Степановна. Приветствуем команду муниципального района Алекминский район. В состав команды входят 31 спортсмен. Команда участвует в 6 видах спорта. Руководитель команды, председатель районного совета депутатов Солдатов Андрей Вячеславович. Биһиге сидери көрбөтүбүт бу эйэха түргөн оостук бу видеоны монтажтан жүлгүтүгө таарырга ыстан калам тагыстыбыт ютубка көстүөгө ВК ол бартын сүз бырын угулаажар биһиге манна кенен бастан саналага тебит ютуб каналы батыгар беркокка бардын прямой эфир дыхпыт баттаспыт күректер битир олорбут спортсмендер бут хайдах күректер жылдарын онтубут тахатамматы холойогын сибэс мөттөк согус оннен кылыбата билигин бу түйнери монтажтан барабыт хасырда хаскыда карын билбетим эйханан Беткут Нюрба района борогон селенеде.